MPAB eba ginger bi odugban. I'm a consumer week ne ehani wakaseni. Wale beni a use of gas. One hour li ake gas leakage ye. Achon boni ba afe ni one leakage se. Achon ake program imba. Ni oba recirculate. Ni no fi ana afe mi ni aye mu eha wo. No mi pa yen fai. Ina ho ake amege forms ehanye. Students kenyan ya true. Yen fill form say no you are join odugban. Mena no tumo ne afi o manye. No je nsie whether ke wo fe ni na fi o. Shi ake ni nyumo yo wa nyumo jenchele. No ni tumo poten ni o mo wa tun na fe mi ni eye mu he o. No won ke shida. Pitekule ni ha chofele ketona nkeshida ni ha MPAB assembly members unit committee bi students ni je technical and testing presec teyoka bi the various youth groups nke shida hanye fe no fia no tedo dancers if ya ke nyekpiti pa odugban nyekpiti no today mensa mate yes ejofu yo no woke shida ha amehu ifi ake ame joe ejinja bi ehun odugba no nutumo le fa de bi epe ake mama ni gba pie apele pi no nke iwemo bawa bi ene wonda mo fia mo shi nyetwa no manyaba.